أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. Hai mankasitraka ny ekipin'ny RTN zay nandray zahay eto amin'ny plateau. Nenatsika hiaraka hiresaka hoe finoana al-Islam. Ajerevana finoana al-Islam io zany fomba fiainana. Mety fahaizan'olo ankapobeny hoe fanompoana zay finoana al-Islam. Fanaovana fivahina masina any amin'ny alameky na fanatetehana zany fivavahana amin'ny toeram-pivavahana maro sambihafa, masjid na hoe moské fahaizantsika izy, na maskiriny. Hitatsika mihevitsy hoe fa zay foana zany finoana al-Islam. Fa kanefa finoana al-Islam fomba fiainana. Zavatra jiaby amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona nazavainy finoana al-Islam karakory fomba fandraisanao izy. Misakafo anao, misy fampianarana. Misotro rano anao, misy fampianarana zany amin'ny finoana al-Islam. Mitafy anao, misy fampianarana amin'ny finoana al-Islam. Zavatra jiaby zay manana fampianarana zany amin'ny finoana al-Islam. Fa anisan'izany kosa le fitsondrovana mpiarabelona anisan'ny manana misy lesona ao anatiny finoana al-Islam. Razahavana zany ko natao boky, boky maromaro zany, resaka toetra. Karakôry tao miaina amin'ny mpiarabelona, karakôry tao miresaka, jiaby zay manana fampianarany ao anatiny zany finoana al-Islam zay. Fa ilaina tsika zany mitsakaka, fa zavatra jiaby zay manana fanazavana. Ketsika niany, asitsika n'le nahary, angala sujet nakiray. Lohatena nakiray zay ilaitsika niany amin'ny finoana al-Islam antsoina hoe al-ithar. Al-ithar. Tena mitena rapa fa izatsika zany adika hoe iny zany mba teny hoe mba mankareny kokoa le terme antsoina hoe al-ithar zay. Al-ithar nambana ulama awazavana zany definition al-ithar zay terme na hoe tena anakiray antsoina hoe al-ithar hoe an tufaddilu ghayraka an nafsika. Anao zany mankatia olo hafa ankoatran'ny vatantenanao zay. Dika zany amin'ny kabao, amin'ny zavatra makasika fiainana eto ambony tany, makasika fiainana eto ambony tany, anao zany mankatia ny hafa tsindiky ankoatran'ny vatantenanao. Fiainana ambony tany foana. Fa amma na makasika zavatra hoe anankoatra, eo ndraiky anao namporisiny mizazana anao manao anavotanao tenanao akhira. Fa eto ambony tany mizaho anao zany manampy, mizaza anao manao zany zavatra tsara amin'ny olo anankiray, fa iny azo anao tombotsoa eto an-tany sady ana amin'ny andro zay ipodenantsika am'le nahary tsy iza zany fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nambarantsika al-ithar an tufaddilu ghayraka an nafsika. Anao zany mankatia ny hafa ankoatran'ny vatantenanao zay. Dika zay ny hafa zany ampandehananao loha, alefanao loha zany zay vo anao zany. Ohatra, afanizahotsika be kokosa zany,
mety hoe fulany na olo anankiray zany izy nanao ithao tamin'ny olo hafa. Alaitsika zany amin'ny tanora anisan'ny zavatra tian'ny maro mpanaraka zany hoe resaka hoe bôly, fisomena bôly, na hoe misy match atsika amin'ny stade. Le anavy maromaro zany le équipe zay tokony andisoma, joueur zay tokony andisoma, de tsy maintsy foana zany misy hoe namezana choix zany atsika, namezana le entraîneur choix hoe bon iza mijiky vanalohany, iza olo ijiky vanalohany, 11 équipe vanalohany mijiky. Matety zany atsika le zavatra misy amin'ny zanak'olombelona zaho tsindika aloha, zaho aloha. Fa al-ithao zany bon anao milaza fa hoe ndana anao mijiky, tsy manino zaho remplaçant eto, tsy manino zaho amin'ny deuxième mi-temps zaho vao mijiky, fa tsy voatery zany de hijiky jo, ndana tsingy zay te hijiky midea. Zay le toetra antsoina hoe al-ithao amin'ny finoana al-islam zany hoe fanambelanao hafa mandeha aloha amin'ny zavatra anankiray de anao zany manana fandeferana aminazy. Zay antsoina hoe al-ithao. Ohatra mba hahafahantsika mahazo izy tsara zany, anisany ohatra zay azo tsapaitsika tany amin'ny al-ithao zay, amin'ny fotoana tsika misakafo. Le nampandrosoana sakafo amitsika, fanontaniana zany mipetraka hoe le sakafo nampandrosoana tsika olo maromaro atsika miaraka amin'ny sakafo. Atsika anisan'le olo miteny omeza tsendriky olo hafa fa zaho le mangala farany. Sa tsika le miteny zaho tsendriky omeza aloha. Tamitsika misy nino événement, misy fety, misy lanona. Atsika zany mahita maragisy mitonga izy miteny zaho ni ato, zaho ni ato tsy hitanao. Sa tsika tsendriky le olo ndana tsendriky omeza tsendriky olo hafa, de zaho le farany. Zay le toetra antsoina hoe al-ithao zay amin'ny finoana al-islam zany. Tsy haiko karakory mety andikana izy teny gasy hoe tena anankiray mame izy. De tsika tsy maintsy mindra zany tena arabo zay fa ahafahantsika zany mazava amitsika fa le teny gasy tena anankiray zany mame izy le teny zany al-ithao mbola tsy hitako e. Matetiky koa zavatra hita amin'ny fiarahamonina, misy le pizza. Matetiky le pizza zany tso zay tsy azo, tso tsisy izy ty boko aleo tsiniky ninefa ambelanay tokatokanay ato. De boko zay boko manome olo ata tsy ampy izy agny mba fahinay zay fa nisy ninay ato. Fa toetra al-ithao zay tsy karaha zay, le olo zany alefanao mandeha aloha zay vo anao zany vao manaraka. Fanambelanao zany le donia, le hoe fitiavana eto ambony tany zay. Dana atsika zany ko hoe tsy zatra tsy manana zany le qualité le toetra io, atsika zany mila hoe mila manana fo, mila mahazo foana. Fa atsika zany lasa tsy zatra mamoaka. De ka zay misy maskiny alefa aloha tsendriky ameza priorité tsendriky le olo. Karaha zay koa zany hoe mandrenitsika koa, moa ve le atsika misakafo miaraka amin'ny mandrenitsika. Moa ve tsika le miteny andahotsika anao mama na baba, mamoa vanalohana anao misakafo, mangala vanalohany tsy mahiny. Sa tsika le zanaka hoe tsika le mila mangala vanalohany tsindriky zaho mamotsa vanalohany. Miaraka amin'ny bisa tsika mandeha na sotema, mandeha nanam-bô, aiza zany atsika am'le toetra zany. Mety possible maretsiretsy, sasa mety mahazo trapotin, sasa ndraiky mety mahazo nino amin'ny chaise, amin'ny canapé, amin'ny place zay mba savasava. Mety misy olo somary antantitra, mety misy olo somary bevoka. Moa ve tsika manana le toetra bon anao mipitsafa za amin'ino, za tamipetsika amin'ny trapotin, za tamitsanga zany tsy manino. Tsy hoe tena miteny hoe toetra io tsisy, toetra io mbola misy amin'ny fiarahamonina zay iainantsika zao. Fa tena marina zany le toetra io fa commence fa very zany le toetra io. Tsy karaha tamin'izy mbola taloha mbona rentsika tamin'ny olobentsika hoe le toetra zay. Fa izy commence nino fa very. Commence fa tsy de hita loatra. Fa mila velomina zany toetra zay. Kanefa
finoana al-Islam manoloana isakatsika jiaby zay ny finteny ny finoana al-Islam amin'ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Finoana al-Islam fa ela mampianatra zany hoe toetra zay. Inona mba ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam? Namba mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu al-akhihi ma yuhibbu an-nafsi. La yu'minu ahadukum. Jevatsika le hadith. Jevatsika le tenin zany mpaminany zay izy milaza la yu'minu ahadukum. Tsisy lena mba mpaminany sallallahu alayhi wa sallam anareo upiny tanteraka. Tsisy lena anareo zany upiny tanteraka. Dikan'izay zany tsy hoe na tsy pino fa tsy complet le finoana. Mety tsy hitatsika zany le hatsarany le shiony zany hoe le finoana zay. La yu'minu ahadukum hatta jisaka ata izy hatta yuhibbu al-akhihi ma yuhibbu nafsi. Izy mankatira lainy ka fitiavany le zavany vatatena anazy. Izy mankatira lainy akhihi nampiasainy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadith izy milaza akhihi. Tsy nampiasainy hoe silamo fo au muslim fa izy nampiasa terme akhi. Dikan akhi zay zany ralainao. Dikan akhi zay zany ata olo tsy silamo, ata olo mitovy finoana aminao, ata olo tsy mitovy finoana aminao, tafiditsika anatin'izany hadith amin'ny Korana mpaminany islam. Dikan zay tsisy lena ho tonga pino ahita zany shiony zany hoe finoana zay jusqu'à ta zany anao mankatia zavatra anankiray tianao ny ralainao, tianao ny vatatenanao. Misy zavatra zany tianao ny vatatenanao, za mitia zavatra ty bon tiavan'olo koa igny. Za tsy tiako lakorinaka le tovin'olo ka za le toviny koa lakorin'olo koa. Za tsy dikan'izany zavatra tianao ny vatatenanao tiavan'olo hafa koa zavatra zay koa. Anao zao mila mipetsika, alentsika exemple hoe anao zany isany hoe zavatra hoe tihijiky. Ka exemple zany alentsika tamin'ny vanalohany hoe anao zany mila hijika amin'ny vanalohany amin'ny match zay. Dikan'izay fitiavanao mila hijiky iny, tiavaka igny koa ny ralainao, andanany hoe mijika aloha. Anao zay mila hisakafo, zany le mila mangala vanalohany satria mbola tsara, mbola tsy andiky nisy olo nangala teto, mbola tsisy olo naka, mbola tsara jiaby eto, tiavaka zay koa ny ralainao. De mandiny fa ka fitiavako zavatra ty, mety zay koa fitiavan'ino namako zay, andao omeko izy. Zany ino finoana al-Islam mampianatra atsika zany zavatra zay. Jevatsika zany exemple ohatra tamin'ny fiainan'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam sy fiainandreo zay olona ankariny izy. Satria nahazo fampianarana zay, boko mbola nihitandreo satria mpampianatra andreo nino mpiadiany mpaminany iny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le iraka zany lefany Allah farany. Izy le mpampianatra, izy le souverain zay manaramaso. Izy jiaby tamindreo. Andraiky nisy vahiny zay tonga tamin'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Le fanavy vahiny tamin'ny mpaminantsika, mpaminany ijika an-trano izy nijery hoe iny zavatra mety atolotsiko zany vahiny zay. Nantany izy vadiny, tsika ne tsisy zavatra feky nato. De iny zavatra nataony mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam, izy misy mpianatra. Izy misy nino mahaza mpiady anazy, nambany izy aminareo afaka mandray ty vahiny ty mba mipetraka aminazy. Nisy araiky nanangantana hoe ya Rasulallah, ana ono ekany Allah, zao angala izy zao. Le fanaleny mpiadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany vahiny nandesiny tanany tamin'ny trano. Desiny nanontany vadiny hoe atsika hoa misy sakafo mety atolotsy atsika an'ity vahiny ty, misy sakafo ma? Nilaza vadiny hoe atsika ne tsisy sakafo. Ka ino mba zavatra mety misy amezantsika izao? Misy nino tsika fa sakafony zanakatsika foana. Jevatsika zany. Jevatsika le toetra zay. Misy sakafo amintsika fa sakafony zanakatsika foana. Nambany lehilahy zany hoe nda napatohy ba zanakatsika.
Lez famatozana katika aloha maizatsika vahiny tsendiky sababu koa mandeha mijery. Nampatao iny le vehivavy, nampatao iny vehivavy zany, le vehivavy zany nino zanakandreo iny natao vita izy nipody amin'ny vadiny hoe fa natao tsy haiko aby io. Fa sakafo iny sakafo nino zanakatsika hely zao. Zao fo vahiny zany mena tsy andeha maizatsika sakafo foana nefa tsika tsy hina miaraka amindreo de karakory ataotsika manoloana zavatra zay. Tsika taloha zany tsika misy amitsika niany ty misy Dieu mety manazava. Fa tamindreo mbola nampiasa nino labougie sy ny tany zavatra karaha zay. Nambara lehilahy iny tamin'ny vadiny hoe hitanao le efa tsika fa misakafo amin'ny haly iny zany. Somary doma zany lampo. Le tsika ohatsy zany somary doma zany labougie io zany mba maty zany mba maty le Dieu mba tsy hita kosa zany hoe atsika ne misakafo na tsy misakafo miaraka amindreo baka tsy araka andreo. Amin'ny fotoana iny zany atsika tsy misakafo fa ambelatsika zany eo misakafo. Fa atsika juste nino présence de corps fo zany atsika karaha io. Mampiresaka atsika ndraiky niny fa atsika tsy misakafo. Le efa tonga may le andro haly nataondreo zavatra zay ny sakafo vahiny aby igny na re natao na re nareo lasa. Le mpivady igny miboaka amin'ny lalany mpaminantsika le malala habiby aminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Izy nilaza manao hoe namba vaovao tsara tamindreo olo mpivady anakireo ni inna Allahu farhan bisana'akum bidhuyufukum fil layli. Tena marina mbara mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam Allah tompotsika nambara faly tamile toetra zay nataonareo tamin'ny vahininareo tamin'andro haly. Jusqu'à ta izy nandefa Jibril. Aiza misy andiny zany nilatsaka momba le olo mpivady io fon anatiny boky masina al-Qur'an ana amin'ny chapitre 59 verset zany izy 9 jevatsika izy. Inna mba antomtsika Allah subhanahu wa ta'ala manoloany zany le toetra zay nananandreo zay. Wa yukhthiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasa. Allahu akbar. Le toetra zay mila mahambatsika fa toetra io tia ny tompotsika. Nambara Allah subhanahu wa yukhthiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasa. Aleondreo zany nanome olo ata zany io tsy nanina amindreo ato zany ata io tsisy amindreo aleoleondreo zany nandeha nanome le olo. Nampidiny Allah ao anatin'ino boky masina al-Qur'an al-Karim zany toetra zay nananandreo olo mpivady igny. Dikan'izay atsika zay surtout mpanaraka finoana al-Islam tokony atsika zany isan'olo zay manana zany le toetra al-ithar zay nambany. Satria io toetra io tiany Allah subhanahu wa ta'ala, tiany le tompotsika zany toetra io. Aitsika zany mila manana zany toetra zay manoloan'ny babatsika, manoloan'ny mamatsika, manoloan'ny mpiarabelona amitsika. Raha fanontaniana zao petsaka amitsika samby atsika zay mpieno mandiniky hoe mieritreritra atsika hoe raha fanontaniana atsika adiny trano natao zany hoe tsy maintsy atsika jiaby andeha plage fa trano tsy maintsy mila misy olo miamby fa trano tsy ambela atsika karaha ty. Izy amitsika zany volonté hijanona tsy araka aminay andeha plage. Samby mamaly fanontaniana zay fatateny. Moavitsika le misy al-ithar atsika le miteny andana fo basanao satria anao koa mankaty andeha plage. Fa anao ndraiky mila mahay koa fa jiaby eo koa mankaty mila andeha plage. Moavitsika manana le toetra antsoina hoe al-ithar io ndana andreo fa mandeha plage zay basy za iamby eto. Satsika le milaza fa hoe zany defa neo mijanona. Zany efa bebe, zany zokizoky, sakady, leo le madinidinika ambela afa sa aiza tsika amile toetra zay. Hata amin'ny fotoana tsika misakafo finana al-Islam bona nampitandrina. Nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam
laysa almu'min alladhi yashba wa ja'u jaw'an. Laysa almu'min, tsy mpino anao raha ohatra hoe anao zany voky kanefa jirana ambadiky anao zany izy nino tsy nisakafo, tsy mpino. Tsy hoe anao niala tiny fina al-islamo, zay le mila viana hadisy, fa izy mila mahambara amintsika hoe tsy feno zany le finoana io, tsy azontsika le seho amin'ny finoana io. Raha ohatsy tsika zany manana toetra hoe bon anao misakafo tsara, anao mihina tsara, fa kanefa le jirana zay ambadiky anao mety tsy misakafo, tsisy hany izao, anao zany tsy nanana souci karakory ma jirananakahy ty ato. Dika izy mila mahambara fa hoe mahaiza mitsindry olo. Anao mety nanao zavatra kelikely mokary au donas sy ny tariny zay, fanaova kely anao mangala kely takely foana, ty mba jirana iny, ty mba loky nataony ato mba ty takelikely foana. Io zany mampianatra. Andao jevatsika koa zany ohatra hafa fotoana mandeha de mandeha, ohatra hafa tamin'ino tamin'ny vanim-potoany Abubakar radiyallahu anhu, peadeny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, sakezany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, anisany olo zay nankahiny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Tamin'ny vanim-potoana azy le efa naty mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, izy nitondra finoana al-Islam. Le izy nitondra finoana al-Islam zany dirige zany tanànany Makka wa Madina ay place maro zany, de nisy hady tamin'ny tanàna, ndefa miaramila izy tana Rome, nisy guerre zany entre Rome ndraiky nino mpino Islam. De rehefa nitratra zany le hady, misy lehilahy anankiray miaramila tamin'io, izy nandeha nitsakay ka zanakany zamany tamy hady. Hitany fa zanakany zamany naratra tamin'ny hady tsy afaka mihetsika. Somary hitany mangitahita. Izy nandeha nitsakay ka aiza place zay mety ahitako rano sotroiny omeko izy ty. Nitsakay izy nahita hoe kila amy tavoangy kelikely, ataotsika kely zany. Lefa nandesy ny zana rano iny nomenany zanakany zamany, nambany ty mba rano sotro. Amle fotoana izy andeha sotro rano iny, izy maheno olany le zanakany zamany iny zany maheno feon'olo mitareny hoe karaha hoe naratra mahady mangitahita ndraiky niny. Nambany ndana meza olo zay nambany rano io fa tsy manino atazana mandefitra, tsy mahino ndana tera amin'olo zay. Araiky iny volana fa anao ni mangitahita, aty nefa kely ndana tsiny ka tera ameza izany tsiny ka aloha, fa izay tena mila izy io andilatra zao. Nandeha raiky iny koa zany, izy fanojo antsoina hoe sahabi antsoina hoe Hisham. Izy fanojo Hisham, zavany Hisham koa naratra tamy hady. Navy izy nanaotra ya Hisham, ty misy rano kelikely mba sotro. Le Hisham sotro rano iny, izy mariny feon'olo hafa mitangeky mitareny zany. De izy nilaza koa hoe ndana meza olo zay fa zay olo zay tena mila izy mandilatra zao ndana meza olo zay. Aiky gaga. Le izy nandeha amin'olo fahatelo, jerevany hoe izy milaza hoe wasaltu al-makan ra'aytuhu akhshakhsu qad mat. Le zavany tonga tam'le place iny ambany jerevako nambany olo zay nitareny iny, jerevako fa izy fa naty. Kharajtu min al-Hisham, zavany niveny nandeha amin'ny Hisham, ra'aytuhu qad mat aidan. Zavako fa Hisham koa va naty. Zabako nipody amin'ny zanakany zamako, zavako izy naty nambany hoe tatsisy nisotro rano. Zavatsika le toetra zay nananandreo zay zany hoe isika tara tsy tafisotro indreo nina nataondreo pasipasika io. Zay sambo zany mitsindry alohatsy ndraiky izy tsy mahino. Ty zany kabany eto ambony tany, andao meko izy, andao namako iny. Zay toetra zay nananandre piadiany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Maro zany ohatra mety resitsika amy zavatra zay, fa fotoana zany tsy afaka zany ivalibalahatsika zany. Fa io finoana al-Islam ampianatsika hata zany le atsika misakafo,
نبناء فنون الإسلام أنه الطعام الواحد يكفي الاثنين، والطعام الاثنين يكفي الأربع، والطعام الأربع يكفي الستة. Sakafo ny olana kiray nambany mpaminantsika io mahampy olana kiroa. Daga zany sakafo takily fa anao mila mahefa sakafo io koa fa sakafo hoe sahaza olana kiray ivla i mety mahampy olana kiroa. Sakafo ny olana kiroa i mety mahampy olana efatra. Sakafo ny olana efatra mahampy olana enina. Zay zany mampianatra atsika. Yani hitatsika zany maro zany ohatra fa tsika tsy valambatsy loatra zany hoe fa tsika nahita ohatra jiaby zay makasika le tema antsoina al-ithar. Raha fitinitsika izy hoe voalohany tsika mila mahefa al-ithar, lesona azotsika hitsoana aminazy zay hoe voalohany hoe anisan'ny toetra zay tiany tompontsika le nahaly le toetra io. Hitatsika izy tamin'ny tantara teo aloha teo. Io nisan'ny toetra zay tiany tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Io nisan'ny toetra nambara mpaminantsika man lam yarham la yarham. Zay ny olo tsy mahinakinaka io koa tsy azo hinakinaka io koa ne. Dika anao zay mila mahatsapy mahinakinaka. Anao zay koa zatra mahinakinaka eto ambony tany. Vila fa le nahaly Allahu azza wa jalla ahinakinaka anao koa amin'andro zay pody anao. Tsy zay vila anao fo nahinahinaka amin'ny le olo ambony tany. Le mpiarabelo miaraka aminao niany koa zali naamboatra anao za mahinakinaka anao koa dia anao atiny paradisa zay. Zay zany le toetra ilaitsika zany. Faharoa al-ithar. Io zany mampitambatra atsika kokoa bebe kokoa zany al-ithar, toetra al-ithar zay. Sy anao koa manana zavatra zay mampitohy fihavanana zavatra zay. Fahatelo io antsoina hoe at-tarbia, éducation, fomba anankiray ndesitsika mitarimy. Izy mety anao zany manana le toetra na za le manana le toetra. Tsika zany manana le toetra io. Fa le tsaiky baka fa na le olo hafa mahita hoe izy manana toetra karaha igny. De izy koa lasa mitaiky izy anana zany le toetra zany al-ithar zay. De tsika jiaby tokony manana zany toetra al-ithar zay. Ny efatra zay aminazy io mampiheny le hao kahitsy. Tandreo hoe le hao bakhil, le hao kahitsy zany. Tsika matetiky hoe za mila mahazo foana, zao mila mahazo foana fa tsika tsy mila mamoaka. Fa anao zany koa zatra hoe nanana zany toetra zay tsy voatery hoe amin'ny vola sy ny tany fa ta le toetra plasy azika. Le plasy fa nambarantsika atiny bis anao afaka mandefitra. Anao mety nandeha amin'ny dokana anankiray. Misy olo mitady zavatra igny. Anao koa mitady zavatra igny koa nefa izy tavela atiny dokana zany zavatra anankiray foana. Zany zavatra mandalo. Movenao miteny andana aleva fo tsy mahino basi. Za mandeha mitsakayaka plasy hafa. Sana miteny zao foana. Zay zany. Izy zany le toetra igny koa le olo igny koa ta le olo le mahino mahadosa amitsika koa zany le hoe le haotity zay. Io koa zany mampitombo nino fitiavana. Ny fahadimy zany makasika zany za toetra zay mampiheny disadisa. Mampiheny ny disadisa le toetra io. Mety zavatra kely manana problème atsika zavatra kely. Ohatra somahita tsika aloha agnarantsika ohatra ambanimbany zany hoe mba mevimevina mety disadisa kely foana. Kabainy hoe tokotany ty ninao mijimijika aminaka, naka mijimijika aminao, na teneninaka titsinititsinao madinidinika zay. Ohatra anao nanana toetra antsoina al-ithar. Izy miteny teneninaka ty. Bon, tsy mahino omeko anao zavatra igny. Tsy mahino. Lasa nino mihiny zany le disadisa. Tsisy koa disadisa. Tsy ohatra anao miteny ino naka, izy koa miteny ninazy koa io koa vita disadisa. Zana avy teto taloha, vita. Vao maika an'igny me mitohy disadisa. Tsy vita zavatra igny. Fa anao ndraiky kôly nino hoe za ndraiky mahefa zana avy teto taloha fa tsy mahindana basa anao. Mampiheny zany disadisa zany. Anisan'izay toetra al-ithar. Io zany toetra anankiray hoe mampitombo le arena zay ampelantananao. Piadeny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam
amin'ny fotoana eo zany tsisy, eo zany tsy manana vao miaika ndraiky amin'ny fotoana eo mamoaka. Fa tsika ndraiky amin'ny fotoantsika eo tsika tsy manana zany tsika fa kelikely aminakahy ty koa andeha boako. Fa ny mpiady mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny fotoana eo tsy manana eo ndraiky mbola aleo zay mamoaka. Ohatra zany manana nini dimanjato amindreo na 5000 foana. Haindreo tsisy 5000 fo amindreo vao miaika le 5000 koa zany aboakandreo. Tsy eo mahefa Allah azza wa jalla amaly bebe kokoa zavatsy zay naboakandreo kely. Fa izy tenenitsika zay hoe maro le ohatsy zay nenandreo, maro zany experience zay nahitandreo, zay nambarandreo mpiady Islam hoe zay namoaka fa kanefa zay namoaka iny ka nampitombo koa zany le arena zay nomeny tombo Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala ty boky masina al-Qur'an, izy milaza lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu al-birra. Ana hoe tsy lay tafiditsika anatin' zany hatsarana zay. Tsy tafiditsika anatin'iny hatsarana zay koa tsy hoe lan tanalu hatta tunfiqu iska tazana mamoaka hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Mimma tuhibbuna. Ano zany tsy tafiditsika anatin'le hatsarana tsara hatin hatsarana zay jusqu'à tazana ano zany mamoaka le zavatsy hoe tena tianao tamin'iny. Zavatsy ty tiako iny ka mavoako. Amin'ny fotoana tafiditsika anatin'ny hatsarana zay. Misy lamba aminao, anao vola lamba aby ty fa tsy miasa aminakahy. Aleo sy ty memeko olo mahantra. Fa nytania mipetsika moa vezamezanao le tena tianao mezanao saniny. Le nao mamoaka iny tsy manino, tsara iny. Fa anao koa hoe mila avy amle place ny hatsarana. Zay nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala wala ty boky masina al-Qur'an. Anao zany mamoaka le tena tianao iny. Dikan'izay zany le tena tianao iny taboakanao. Dikan'izay le anao manome zavatra olo, le tianao be iny omeza olo. Le toetra al-ithar. Anavantsika mandeha misy zavatra mila vidinao, nefa izy zavatra anankiray fo tavela. Bon, anao makatia zavatra iny, fa bon, iny ndraiky aboakanao. Bon, tsy mahino bazamiko anao. Io le toetra antsoina hoe al-ithar. Io le tombotsoa zay nambarantsika maro le tombotsoa zay azotsika amin'ny toetra antsoina hoe al-ithar zay fa fotoana tsy afaka ivalarantsika. De io zany hoe al-ithar amaranantsika izy hoe an tufaddilu ghayraka an nafsik. Anao zany makatia ny hafa ankoatsy ny vatatenanao. Amanahaka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا.